Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aldawan, Felipe lang kay. Agriing ka dita, taado ti agururay at trabaho ta. Sika pa lang, timapan, Adelfa, bakit? Ay nawaw, apay asyak lang. Sika ngay. Madingarot tirik nak. Ang mga niya pa ti mapasama kanya ki dyan pilit ko ti sumurot. Ay nawaw. Amom asaan analpas ti mula. Napankakit di ngamin nagpaspasyar. Oo, nayon bakit? Once in a blue moon lang, No di mo man among tilawlaw atam dita. Once in a blue moon tarupam. Kati sumay. Amom, ti kayat asawan ti once in a blue moon, Amok every other day. Ay, pakpakawan, Felipe. Dayta, ti bagbagakan ka. Once in a blue moon, kaya't asawan day tasag paminsan laang. Kat numamin ano iti makalawas mabartag ka. Inton mabartag ka. Ibagam tumanan nga agtrabaho ta uray rabi Lumabasak nanang. Ay nawaw, anya tabi nagkat mo, Adelfa. Si Milya tilaya nanang. Mapan ko man imula. Ni Felipe ngay. Nabati ije balay nanang. Madikano tirik nana. Ay nawaw, di na paimot ko na atulungan na ka. Day tangarod ti paka-stressak nanang. Sana la mapanunot ti agtrabaho no nabartek. Bala, bayam tabagbaga akto day dya tao. Awan kit dit babain na. Iso ti lalaki ngam iso pa'y tagsadot-sadot mo. Awan nga rod nanang. Ay wan kayam, awan ti aramidak inton madamdama. Sumuro taktukan ka tatulungan kang agmula. Saanan nanang? Nakababain mo't kada kayo. Ay nawaw, okay lang kanyak. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umayak man makikape na nang. Ay nawaw, awan ti kape ijay balay yu ay Felipe. Ada, ngam awan li bakit ka. Ay nawaw, no awan ni bakit mo? Di ka kape? Na, awan nga ro, di mangipapudot ka nagtimpla na nang. Ay nalabusan day ta. Agraman mangipapudot iti kape kasadot mo pa'y. Imayak, tapno makikape, sana tapno sermonan niya. Ay di kag kasta-kasta si ka Felipe. Talaga ang makangag kakanyak no kastalaan. Imbes sa tulungam ni bakit mo? Saan? Taday tamot kinasadot mo ti pangrunam. Nay, si kamot ti lumabas, marikura. Sa dino ti papanam? Tulungak ti manugang kaw nga agmula mari iseng. Ay, uwan Nasa paalimabas ni Adelfa itay. Ti anak mo nga'y maray. Ay, jak amaw no anya ti adday ti panunot day ja Felipe. Di namat mapanunot ti tumulong kan ni bakuna. Ay, naimbag ko nam ata maanusan pa'y laang ni Adelfa ti kasjay ngar aramiden na maray. Kenapudno na maray. Madlaw ko ang maumamatan ti manugang kaw. Mabain lang day jay amang ibaga. Ay na, nagrigat ti kasta sitwasyon maray. Un nga rod maray. No siyak ni Adelfa ay talaga ang maistresak. Ay ket kasaritam to ati anak mo maray. Amangan ko nak no adapay pagbaliwan na. Saan pa'y anala daw ti amin maray? Talaga day tati planok maray. Kasarita ka talaga ti anak ko. Tanay, nakababain ti kasjay nga aramid na. Kumusta kan, pare ba daw? Ay nawaw, nasayat lakta mo ta, pari Felipe. Kasla arak manang tain bulsa ma. Ay, napugtong pare. Inuman ta na ito. Anya? Agsak ta pare. Nabayagan na saan ta naginom kay.
Amangan ko nak, no nalipata mong tiraman ti arak. Ket no nakita ka na ginom kayo dita tersin ay di na minsan paray. Sa bali mo ta jay. Saan nakauntod day jay, ta saan mo ta sikat ti kadwak. Ay nawaw. Oston ti arak paray. Tulungam kit din bakit mo ngagmula. Ah, ay, makitan to inton rabi, pare. Rabe ko nam paray. Uwan pare. Ni, at dayamat ti agmulay ti rabe. Ay, kat depende ano gumagat da tao, pare. Ah, Ay nawaw. Sa balin samot ti adday ti panunot mo panagmula paray. ay, kay, amumutin pare. Adda ka din nilakay ko dito'y ayan nyo, pare Baldo. Awan ni Felipe dito, Mari Adilfa. Na, sa dino ngay manun tinagturungan day a tao. Nagpadaya iti agsapa mo, maray. Apay ka no ijay daya. Di na inbaga no apay, amoklat ang arak ni gagara na. Adamot tin bulsa ng arak iti agsapa, maray. Ay, oo na yan day a tao. Di ko nana, maditirik nana. Ay, nabartek tumanin nga agawid day jay. Nadikmet ta ni ti arak, maray. Uwan nga rod pare. Inton mabartek, kumkumpurmi manin ti mapampanunot ng aramiden. Amangan no ibaga namanin nga agtrabaho kami uray rabi. All the girls I loved before. Apay nga itala ang anagawid ka ha, si Ka Felipe. Erwan man ti similya kan gabyon dita bakit? Ay nawang, an-anom ti similya ken gabyon aya. Common sense mo na bakit? No, da similya kan gabyon, diag mula. Pakirwan mo ti plus light. Ay, di ka man agar-aramid si ka. Irwan mo gini, di so pwede may mulak. Ay nawaw. Rabiin, iturog mo kit di pay. Agmulak nga road. Agmula ka, katrabi eh. Makita mo nga rod ti mulam. Kadamo plus light. Sapay na bartek ka. Di ka mabutang no maaksidente ka ijay, ah. Naglisi ka man dita. Siyak langan ti mapon mangala. Nakadulakit din nga bagbagam dita. Kanya palang tururayam si Kadil pa. Maturog ako na. Asino ti puy-puyatam? Awan ti maturog. Agring ka dito tama pansag mula. Ay, napakawanam. Hindi ka man nagsadot-sadot dita. Di mo ipilit ti kayat mo. Maturog ka kit didita no nabartek ka. Saan akong kumpormi ti mapampanunot mo nga ramidon? Doon di mo kahit ti mapan. Di saan lang. Nakasadsadot ka lang ureman. Mabalin met nga inton bigaten nga agmula. Itangarong ba't sa rabi ti kayat ka? Apay di mo maawatan dita. Ay nawaw. Dayta ti bagbagak. Nagagat ka laang no nabartek ka. Ulaw mun sa manin dayta. Kat, adumat laang tinaimulam idirabi eh. Ano ah? Siyak pwede ko nam. Naimula kami nun. Amangan met no sa bali tinangimulang am. Amok tararamida ka niya. Sana kakaskin ka sadot. Kita, naimulak ti talo sa ako alaya. Inraman ko ngayon mula tinabat-bate iti kalapaw tayo. Naimas ti turog mo idirabi. Kat siyak adak idya umangag mulmula. Isingir mo manen. Desisyon mo met ti ag flashlight nga agmula. No tinulungan na, di nalpas kumadagos. Sana kumanapuyatan. Sadot kan tumat kami. Na, di nakbagsawan iti kasta ha? Idirabi ilaang met ang nagtrabaho ka. Kasla na puyat ka mo, pare Felipe. Wala ta, nagmula ak pare. Kasanubat kami. Nakasadsadot ni bakit ka. Anya tin mura may pare. Inmulak ti talo asako alayay di rabi. Ah, anya? Marurudak nga ron ka ni bakit ka pare. Ay nawaw. Anya ti pakarurudam ngay pare. Wala ta, di tinulungan na nagmulay di rabi. No tinulungan na kuma, di saan na kumanapuyatan. Si kahit di mat pare. Talaga kasta tinagagay pare. Uray rabi agmulalat ta. No apay ngamin arabi ti panagmula ma pare. Saan na makita ti maimula? Anya saan na makita ti maimula? Kat adamot plus light may nagpigsa.
Talaga kit di asadot ni bakit ko ah. Asino ka no ti sadot, baldaw? Ni Adilfa nanang. Ay nawaw. Nagkagatupay ni Adilfa ang asawa na. Nasakit tinakam na kan bakit na nanang. Sanda ka nung amin na tinulungan na nagmulay di rabi ay. Ay nawaw. Isumit ti ko na ni kumparik nanang. Ado ka na utin mula na di rabi ay. Iso na puyatan. Asino mat nga ti mayat amapan agmula iti rabi eh. Ulaw mat ni pare Filipino maminsan nanang. Kunak numang rabrabak laang. Ngampod no mat gaya mapanagmula ti inaramid na. Sana lang mapanunot ti agmula no nabarta. Ay, anya klase ti panunot dayta. Ay nawaw. Amom ti istorya ti anak mo iti anak ko, Marikura. Apay mariseng. Anya man nanti inistorya da a Felipe. At da kanumatiin mula na alaya ay di na minsan arabi ay maray. Anya? No kasta, di mo pa'y amaw maray. Kat no ipanpanakkel na ang nagagat, tauray rabi ay kat agmula latta. Na, jak amo ti may papan iti dayta, amaray. Saan lang aday ta maray? Is-istoryaan na pa'y asadot ni bagot na. Tidamag ko kat saan lang anibal daw tinang istoryaan na maray. Agraman daduma kalugaran tayaw. Ay, ulaw mo't da a tao. Asino nga main ti mapan agmula kat rabi eh. Ah, rabi isiguro ti rumwaran ti kinagagat na amaray. Tidakas na laang, dadaulan na matan ni bakit na. Anya ti panpanakkel mo aya si ka Felipe. Anya man ti basol ko, bakit? Is-istoryaam ka numit kadagiti kalugaran tayo asadota. Kat pudlumit. Saan nagtupay at tinulungan, hindi namin san arabi. Na, asino nga min tinangibagaken ka amapan ka agmula iti rabi eh? Basta, Ay nawaw. tapno awan rire. Noan niya tinmulam, isumad ti kukwam. No kasta ti kunam. Okay lang. Ngam si kamutan ti mangilaba iti mureng mo. Aginaw iti nanganam ken agluto iti kanam. Saan anasaya at tikas jay nga inarabid mo, anak ko? Pudlumit timbagak nanan. Saan nakatinulungan na dyan nga Adelpha iti nagmulaak. Tarabi ikanumot piman. Asino nga min tinangibagaken ka amapan ka agmula, kat ammom arabi eh. Isungarod nga da flashlight. Ay naapaw, ulaw mo dayta nanak ko. Isardeng mo nga minun ti panagin inom mo. Kitaom ka di dayta mapaspasamaken ka. Baliktad ka mo't. Noal daw, di mo mapanunot ti agmula. Ngam no rabi eh, kan nakainom ka. Apaw, nagagat ka kanumot. Ay nawaw, amok tiyar aramidag na nang. Naimulak to pa iti mano asako iti day di arabi eh. Mga tamad gaya man bakit di nakpainayaban mo? Ay nawaw. Apay ko mga ayaban ka. Saan ka di anagtulagan ta nga agkanya-kanya ta? Anya? Numabisin ka, agluto ka iti kanam. Oo, na yun bakit? Apay asyak pay laang asadot ti baon mo ngay. Ano matain gisam anatang? Di la mabalin ti bumingay. Ay sana mabalin. Takderam no anya ti insaw-sawang mo. Ay nawaw. Ay, makabannog mo trabaho. Saan laang asika tinabannog? Ay nawaw, naglaba ka di bakit? Una, inlabak dagiti muron ko. Inraman mo kumamot ng inlaba na gitimurin ko ah. Nalipatam manan titulagan ta. Bakit? Yan tangay nagagat ka. Pinagbalinak pa yan asadot iti istoryam. Si kamutan at mga ramid iti amin para iti bagim. Si ka tinagagat. Saan ka de? Agbartag ka manan tapno gumagat ka. Amangan no makapaglaba ka pa'y uray rabi. Dakilakit di manusang ti kastoy. Ay, saan ko naparikot dayta? Dakil ti parikot ko, pare Baldo. Apay pare, Di nakmatan asikasuan ti asawak. napunuan na sigurado dahi takan kan pare. No agluto, kanin na lang ti luto na. No aglaba, muring na lang mati laba na. Basol mo matlang pare.
Apay ngamin nga inupay mo. Narigat mo't gayam na kastoy pare. Ayun talaga makapabannog no agtrabaho kay Jay Garden. Into nagawid ka, agluto ka naglaba ka pa. Italaang ang anaamuam. Tas saan mo mat nga aramidan dagita asigaw. Marigata na klaunoyin pare. Ang mga no adda may advice mo kanyak. Awan pare, amumot nga wan pa'y asawak. Urayan ta ni nanang. Isulangan ti pagpa-advise am. Wenno saan, mabalin mat kininanakura. Sigurado nga dati nasaya at amay advice ni nanang mo kun kaparay. Mangantan bakit? Ay nawaw, sino tinangibagang agluto ka? Awan bakit? Desisyon ko na ito eh. Sorry, karang iti inararamid ko iti kalabas. Ha? Amok nga ado tinagkurangak bakit? Sapay lang kumata, mapakawanak. Amangan mat no testingan naklang. Saan bakit? Pudno ti ibagbagag. Pag babawyak tinaramid ko iti kalabas. Manipo dita. Saan ako nagsadsadot? Saan kamutin at dadaulan karang iti kabaranggayan tayo? Uray agbabawi ka, nalpasan, Felipe. Imbabain nak iti sangwanan ti adu a tao. At dapay na yung dagitang istoryam. Sika lang aruden ti addasadsadot na. Sika pay laang ti agistorya iti kasjay. Saan na maulit bakit? Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Kaya't ko ti bumawi kan ka. Ikarek, agsingsingpad kan aggaggagitakon. Promise, bakit? Ay, nawaw! Sakbay amang ibalikas ka iti dakas kontra iti padam a tao, agsarming kapay nga umuna. Taamangan no si kagayam ti ayan ti problema. Di ka agbalin adarasudos, tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umayak man makikape na nang. Ay, wala. Si kamutan ti makamu nga agtimpla iti kapay mrolda na nakaw. Naibus mo't nga minon ti barako iji balay. Ado pa'y tindulin ko abar ako dita. Mga laka Ala, mangtid kayo man nga ron na nang. Tapno saan nga isupay magatang. Mala, agkapay-kapay. Mangisuputak to inton madamdama. Ay, wan gayam, kumusta matan ti apo ko kan manugang kao. Nasayat lang tamay. Iso na lang, awan mo tar aramidin ni Loisa. Eh tala agil ilad tar aramidin na. Di na pa'y masangot tiyag dalus mo't. Kan sagpaminsan lang nagluto. Ay, nawaw, aganos ka, anak kao. Gagangay na ata kaan anak na ka nga raw. Apay nga ni Mari Janice. Uray kaan anak na idikat itimplaan na latta nila kay ni Itikapi. Makapagluto pa'y. Saan ba't nga agpapada dagiti babae ay rolda na nakaw? Isa lumukluk magda di Aloysa. Tawan mo't aramidin na iji balay. Hindi kagsaw akasta nakaw. Ano sampay laang kas nakunak itayan. Kapaspas ngay na laang. Tinapatagkat as-asikaswan na ti anak yaw. Ay nawaw, anuam tayo supot mo aprutas, Janice bakad. Para ka ni Mariloy sa daytoy, dariyaw lakay. Mapan ko man sa rungkaran,
Kunak manod dati meeting nyo yung pagadalan itabakan. Intun malumpay day jay lakay. Nasapa pa'y mag. Ah, kunak ano itang agsapa? Saan? Wan gayam. Kinasayak tinata ngay nyawid mo. Ipadawat ko iti kumarek. Naimbaglaang nga inayon na iti sidsidaan da. Okay lang bakit? Nayunam kit di ah. Sigurado ka? Wen, nababamat lang tinatang ita. Sige, agyaman ak unay lakay. Sigurado ang maragsakan ti kumarek. Agtugaw ka, Mari Janice. Agyaman ak mare. Adto'y tinatangkan prutas. Ay nawang, nagadon, Mare. Uwan mare, adumot ngamin ti istak ije balay. Ay na, agyaman tanang yig ka, Mare. At damanin abastumi. Uwan mare. Mayat no aduti ka ng aprutas tapno adadid dyan ni Bibe. Amangan no awan pa'y makalawas kat na ibusan tinted mo, Mare. Nadlaw ko ngamin asipod nagpas ngaya. Kat kanayo nakmutin amabisin. Gagangay na amare. Kasta talaga no agpadpadede ka. Kasta akmot lang ide. Ay, kas jay gayam day jay, Mare. Uwan mare. Kat, kumusta mo't tan ngay ni Bebe? Nasaya at mo't, Mare. Isuna lang taal daw mo't tirabina. No naimas ti turog na di maturog kamot ngamin mare. Tapno makaina na kamot. Wan, Mare, day tater aramidak. Ngamno duma, mabutangak taagungot nila kay ko. Apay ngay mo't mare. Ay na, Mare, numadanunan nak anakailad. Kusilapan nak iti kastaunay. Agrubata kon bagay. Ay mabiit la ang roldan lakay. Apay ka de. Mabalin ka di nga igatangan nak iti kastoy. Ay nabo. Kanya deta. Ay trending a donut lakay. Na, naitang samad di donut anangina. Saan? 25 lang ti maysa. Alan igatangan nak oray 2 piraso laang no iso. Igatangan nak to no agawid ka. Kumpurmimot ipagpagatang mo. Amumat ang manula ang tisweldo. Uray 2 laang lakay. Naimbag laang apang ramanak. Ala, makitan taon makabaliak ka ni boss. Manula ba't ti purdiyak iti may saldaw. Ay na, agyaman naklaw na lakay. Gumatang kan tumit laang iti protas wan. Uray tay saglala ka laang. Ay nawaw, dahil tulagan, tinapati iti prutas sa ginatangkaw. Wan lakay. Unay kan Loisa. Inibus mo lang ang rudan ti donut. Adda pa'y prutas ang intad ni Kumarin Tianis. Ita, dahil tulagan, tinabatay. Mabilbilang langan. Jay daduma, kinan ko iti rabi. Na yan. Gastos manen ah. Pasensya kan lakay. Panagriknak ngamin kat kanayo nak amabisin. Agtipid ka man mag. Di ka kadi agungot lakay. Sino ti sana makaungat no kastalang. Italaang mat lakay. Awan na nga ruda na raramidam dito balay. Kasta ka pa. Agrubota ka. Ang mga no, ag-high blood pa dito. Naalam ka din ti sweldom lakay. Ay nawaw. Apete swildok man ang ti salsalud-suram. Naibos ngamin ti prutas kan cookies. Ay nawaw. Agraman di cookies sa kagatgatang ko na ibusan. Wan lakay. Mamin ano aya nga ibagak nga agtipid ka. Sorry alakay. Dahil talagil ilad kan mangim ibus lang iti abasto ti aramidam diti balay. Iso ang lumuk-lukmag ka akasta. Ni, nakariingan ni baby. Mapan ko pa'y kitaan. Rumanak wait. Mapanak iti ayan ni nanang. Dumawatak no da prutas na. Awanan tigam ko akwarta. Anya ba den aramidam dito'y balay, rulda na nakaw. Amang ano da prutas mo no oray anya amakmakan nga indulin nyo di tananang. Ay nawaw, an-anwaw manakaw. Anya kumapay nga ay. Kanan ni bakit ko ah. Nalabas ti kinarawat na radya Aloysa. Anya, Awan la ti bagan ano di makan. Makan la kanayo nan. Saan ba't nga agunay iji balay. Iso lumuk-lukmag takas di ngamin. gagangay ti breastfeeding nga ina, anak ko. No daduma kat kaslay gagagara na mo't nga may nanang. No para kanyak, saanin ang normal ti kasjay.
Iras-rason na langan ti anak may tapno marasonan na tinalabos sa kinarawot na. Ay, di kag sawa kastay ta sawa manakaw. Mawatam ko mamut Masiksikoranak nga rudan. Mala, mangituludak to iti saba iti ayan yaw numaluom ti impaluom kaw. Asap na nang. Sigurado nagbirok da iti makan no awan mayawit kaw. Nangyagak iti sabaloy sa anak kaw. Ay nawaw, agyaman aklaunay nanang. At damot laangan ti meriendaak. Wala, mangan ka iti adaw. Kasta tar aramidak nanang. Ngam no daduma, makaungot nila kay ko. Ay, di bulatan ikaskaso ni Roldan anak kaw. Uray anya pa iti bagbagan mangan kalata. Narigat numabisinan ka kat adda ni baby. Wala nang, agyaman aklaw na iti intadyo Awan na yaman na. Agawid akmat laang. Tado ti agururay at trabaho ijay balay. Umayak to sumarong karno sa anak abise. Wala nang, agan-anad kayo. Mangmangan ka manay? Ni, adda kamat gaya man lakay. Mangmangan ka itay pimanawak. Itatanagawid ak. Mangmangan kalata. Mabisinak ngamin lakay. Ay nawaw ka. Di talagan mangan ti amom nga ramidan. Ay, kumusta nga iti trabaho lakay? Nasayat lang ta. Hanggang masiksikuranak ka mangkit-kita kan ka. Apay mo't. Normal laang matimangan. Ayun gayam, nagluto ak iti pangrabyanta. Iso laang mat ni amok ama itulong ko kan ka ita. Nalabasan ti kasta kinarawat mo. No maibos ti inyag ni nanang asaba, di mo namaan na gumatangak tumanag. Mangan kalangan ni tinapoy no iso. Adumat ti toyo dita. Makatipid tayo pa Anya? Kaslad na dagsa na parikot mo pari Roldan. Masiksikuranat nga rod, pari Daryaw. Ay nawaw. Anya launay ti pakasikuran pare. Tinalabas sa kinarawat ni misis ko Anya? Nalabas na di Aloysa pare. Awan amo ng aramidan no di ti mangibos iti abastumi. Kastamat lang ni bakit ko di ka anak na pare. Wen, amok nagpadpadid Hanggang nalabas mo't nga minan ti kas di kinarawat ti asawak pare. Saan ang normal? Di ka payagyaman tamayat ti appetite ni bakit mo pare. Adda ti didiin ti anak yaw. O kailangan ko no saan alalabas? Ited mulat ano niya ti kayat na kanan pare. Ano sampay lang ni bakit mo. Narigat mat lang no mabisinan. Kaasi ti anak yaw. Makamumat dita na. Umak mat tayo. Ay, unay matan ti kasday nga isawsawang ti kumparim Daryaw lakay. Naklatak nga rod bakit. Nalabas ti kinarawat ni bakit ka kung kunanakit din. Ay, una yun. Di namat panunutan nga agpadpadidi ni bakat na. Ay, nawaw. Dayta nga rod bakit. Nukas jay abanag. Itatal na nalatta ko man. Sana masapol nga istorya na pailang iti sabali a tao. Day takot nga rod. Mapabainan mo't piman ni bakat na iti kasta nga ibagbagana. Nulitin na pa iti kasjay. Bagbaga ka talaga dahi jay a tao. Wan man, barang agnakam, isurum kinkwana no anya ti inaramid mo idi nagbalinak met arawet, tabarang pagadalan na lakay. Wan bakit. Kasta ti aramidak no agkita kami manay. Nangyagak iti bibing ka, Mari Loisa. Ay nawaw, nakababain mat kan ka, Mari Janice. Ay na, anya nga'y kumatipagbainam kat kumari nakmet. Ibain nakto pa'y ti asawak, Mari. Nalabas ka no ti kinarawot ko. Day tamot lang, tis istoryaan na kanila kay kumare. Ay, diya mo, Mari. Pulos asaan agim matgatang iti prutas. Wano uray anya ko maamerienda. Mangan ka itiin na po'y, taado mat ti tuyo. Kunana ki di. Ay na, saan mat amabalin nga innapoy kan tuyo laang tikan ka na, Mare. Agul uli makaklatan, Mari. Tano adda ipagatang ko, agungot adakos. Ay, nagrigat ti maaddan iti asawa akas tatigalad na, Mare. Naimbaglangan ata saan akas ta nila kay ko.
Uray jak tupay ibaga ide kat gatangan na latta. Nagasat ka no kasta nila kay mo, Mare. Talaga siguro nga adda dagiti lalaki asaan ang makaawat. May saditan nila kay ko. Ay, bagbagaan yun tuman ni Roldan, nanais ka? Ay nawaw, anya tinarabid ni Roldan Janes nakaw. Adamot imimot day tang anak yun, nana. Bisbisinan na ti manugang yaw. Anya, Napan ko sinarungkaran da Mariloy sa itay. Ket awan pulos ti makitak a prutas ije lamisaan da. Di na maawatan at talaga akasya dagiti babae. Saan met ket anangina ti cravings ni Mariloy sano tutuusan, nana. binagbagak mo tiday. Jakim pagaraw pakas tagayam tar aramidan na. Ay ket bagbagaan nyo manan, anana. No daduma, istoryaan na pa'y arawet ni bakit na. Saan mat anasaya at nga imutan na ni bakit na nang runa kat ada baby da. Imbis amaragsakan, taadutikan kanan ni bakit na. Saan taagreklamo pa'y kit day? Agtugaw ka man, tada na patangay bagakan karuldan. Ay nawaw. Anya ti pagayo nanang? Pangaasim man, tadi mo bisbisinan ni bakit mau. Ay, asino tinangi baga ka na kayo ang mabisbisinan da di Aloysa? Wano, nagpulong ka na kayo? Ni Janes, akalugaran tayo tinangibaga kanyak. May samot da di babae. Istorya kanupay kadagiti kalugaran tayo, arawat ni bakit mau. Saan anasaya at tikasta anak kau. Noad dati kayat di bakit mo akanon, ay katitad mo Anya laeng met ngay, di gumatang ka iti prutas para kenkwana. Kasta nga rin mo. Papakpakan lang kat awan mo't ar-aramidon na iti palay. Anya nga awan aramidan na. No awan ni Loisa, asinaw ti mga sikaso iti anak yaw. Agpanunot ka man pa'y sakbay ng agsaw ka. Sana kasta nga una emetan ti reklamo. Roma ben pari Roldan. Saan ka pa'y kading agawet? Saan pa'y pare? Jak amon kasano asangwak ni misis ko. Apay paray. Namiris ko, kamali di nararamid ko. Awan narupak nga isangok kan ko na. Ay nawaw. Day talagang gayam paray. Amom noon niya tirumbang aramidang paray. Bumawi ka ni misis mo. Kasan mo ngay pare? Gumatang kay ti pasarabo na. Imposible asaan pa'y maragsakan ni bakit mo paray. Pasarabok para kin ka, bakit? Ay nawaw, anya day talakay. Tay paboritom Apayagim matang kapay lang. Una, ta nabayag mo ta na di naudi nga ingatangan ka, bakit? Agyaman naklaunay lakay. Bakit? Pasensyakan ka na iti na isang sawang ko iti kalabas. Nagkamaliak. Okay lang lakay. Maawatan ka. No maalak ti sweldok, gumatangak to iti adu a prutas. Masapula mangan ka iti nasusustansya amakan. Tapno ada didyen ti anak ta. Maawatan ka na bakit? Isa manipod ita. Ikarit, sana kung nagreklamo. Napanak ijay balayo idi napalabas nga aldaw. Kas makitak, naragsak ni bakit mo anak ko. Unata okay kami nanang. Adaw tinakitak nga abasto na itilamesaan niyaw. Siyak tigim matang karagijay nanang. Naimbag man, tapi nakawan na ka ti asawam. Di mawi akin ko ana. Kan inkarit asaan akong nagreklamo pa. Nagasat ka, tanapakawan na ka adagaws. Wan matpiman nanang. Awan makunak iti asawa. Demon ulit ang tikas ngay naramid mo, Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay amang isawang ka itidakas. Kundi ka kuma nagreklamo. Maawatam kumati sitwasyon ni bakit mao. Tasaan anala ka, timang padakkel iti ubeng. Ay, nawaw! Nalawa apan nakaawa ti kasapulan tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kakalit ng kisay iti kwarta nga idul-dulin ka, salya bakit? Ay nawaw, saan maitlakay? No saan na si ka? Asino nga raw? Bilang man ay pagalakay. Ang mga nagkamali ka lang, may. Inulit-ulit ko binilang. Ngam talaga ako rang iti 2,000. Ay nawaw, amangan kiidino. Sa dino kayan na jadig na. Ay, remwarda iti gayim na lakay. Agsapul da ka na iti pagtrabahuan da iti sintro. Sigurado nga sumanan tinang kisay iti kwarta ay dundulin ka. Talaga na dya babay. Awan manak nakam na. Ay, agkalma ka lang kaday lakay. Kasalaw kat parikot mo ti ipapaay ti anak na. No di na pala baliwan ti kas na nga aramid na. Ang mga no day tantaw ti pakaisagmakan na kunak manay. Hinapasensyakan abeshi. Naladawak iti oras ang nagsaritaan ta. May sa oras ko lang ang naguray dito'y paradaan, bes. Nakabaybayag kamot unay ngamin. Pasensyakan Nagdiskarti akpay ngamin iti pagpletek, isuan naladawak. Kasano no agtudon ton malam. Sapay trabaho kun boarding house mo ti birukin ta ita. Ay, sorry talaga. Amukon, ilibri ka iti pletem, tapno saan anapudot ti ulong kanyak. Saanan? Ay nawaw, ado ti kwartak ita. Kabailak abayadan ti pletem. Agraman merienda ta, siya kun ti makaamo. Nangalaami ti kwartam. Basta adda Isumot day ta ti bagbaga ni Ma'am Aimee amakin kuko iti daytoy abar. Ay nawaw, kasla nakabutbutong matilangana si ka. Shh! Di mo pigsaan ti saom. Kasanula ang numanggag na ka. Saan ta maawat iti applyan ta trabaho no kasta. Na kayo ka ti bagbagan ni Manang Aimee nga apply ni ti barko. Uwan, sir. Anya ti applyan nyo nga No siyak, kahera ti kayat ko, sir. No siyak mo't sir. Cashier mo't ti kayat ko. Mapagtalkan kayo kadimat lang. Yes Uwan, sir. sir. Oh, alam nyo ito'y listaan ti requirements. No makumpleto nyo data, kanawa nagbali na parikot, mangrugi kayon. Pumanaw ngamin tindwa akaherak inton o may alawas. Agyaman kami umay sir. Nasaya at magta nagawid kan si kadig na. Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ang kastamot ng titono ti busis yo. Apay ka di ayatatang. Nagusaram beti kwarta kinupit mau. Kwarta! Awan mati amok di tatatang. Saan manasaktul ulbudam? Talo tayo lang dito balay. Kat sika lang mati mahilig ng kupay. Basol ko man adagusan. Nabanbanugak ang nagsapol iti pagtrabahwak. Ngam kastapay laang mati ipasungad yo. Ay nawaw. Asin o kumati sa balay ang mangala. Sika lang mati kasta ti aramid na iti dati abalay. Bimalbalasangan ka kasta. Inton sumaruno ngamin, ilamang yo anasaya at takwar tayo. Tapno saan asyak ti papabasulan yo. Nalaing kauray ng aglipak. Di kay madanagan. Ta iti kabiitan apanawan,
Pumanawak matlaangan iti daytoy abalay. Agtrabaho kamin kini Mayra iti may sa abar ijay sentro. Anya ti kunam waldo lakay. Agtrabaho ni dignay ti may sa abar ije sintraw. Iso matimbaga na itay. Ay nawaw, barpay mo lang mag. Naimbag kumaano ada mamunay jay. Ni Mayra, agayem na ti kadwana bakit. Kahit, insubli na ka diti kwarta makinupit na. Di mat nga ron agput na. Ilibak na may. Ay naapaw. Kasta ti ugali na. Kagtrabaho pa'y laang mo ije sintraw. Daita nga raw. Amang ano aramidin na ijay ti kasi ti aramidin na diti balay. Kasarita man ti anak ta. Bimalbalasangan akupitan. Ay, wala kay. Kapilitan na kasaritak maday. Ay, nakababain mo ano kupitan na tipos na ijay. No kastaman ti aramidin na ay. San lang na bagi na ti ibabain na. Agraman pamilya tayaw. Maibabain mo tayo, nukasta ti aramidin na. Agtrabaho ka mo gaya man, dig na anak ko. Wo, nanang, di yumanan kontraan ti desisyon ko. Saan mo kiday? Nasaya at mat, no kasta. Adalang ti kayat ko nga ibagakin ka. No ti kwarta ni tatang ama pukpukaw ti ibagayo, awan ti amok dita. Salud-sudon nyo ni tatang Amangan mo't no nalipatan na naigastos na gaya man. Saan na nasaya at nga aramid ti agkupay, anak ko? Nang runa, kabalasag ka. Day tamanan ti ibagbaga? Noan niya ti aramidem dito'y balay. Di mo ko ba naramidem ni Jairuar, anak ko? Laglagi pam. Saan nga amin na tao man nakaawat akas kada kami kun ni tatang mo? Amok ti aramidok, nanang, di nakisuro. Masapaul, mapalagipan ka. Tanudad duma ka malipatang may. Nariga, ti may sagma ka nakaw. Ay nawon, nangag ko daytan. Ulit-ulitan nyo mo't, makauma. Nagsakitan tilapayag ko ang makangkangag it ibagbagayo. Kastoy magayam ti boarding house ta, Mayra. Apay, ada ka di parikot? Awan tinalawlawa. Ada angam nangin-ngina mo ti abang na. Ay nawaw. Ay, anusan tapay laang dito'y tinapatag, makatipid ta. Sana bale, tadudo at laang mat. Anya pa'y nga rod ngay. Ay, wan gayam. May salaang ti silid ta. Awan ko mati mangal ala, iti saan na ako kwawan. Ay nawaw. Anyat pa nagkunang kanyak. Agtatakaw. Unay kan, Mayra. Kasla saan tamot nga agayim no kastalaan. Saan matan apanawan ni Mayra ti koleksyon mi? Ay nawaw. Nasken a makapanunutak iti wagas. Tapno makakupitak. Digna, awan ka di ti aramidem? Sapay saksasangaribo ti kwarta ni Pus. Sigurado adi na madlaw no kisayak ta adumot dahi chay. Oy, digna! Ha? Okay ka lang ka di? Kasla nagunog mo ti pampanunutam. Ay kwa. Pasensya kan Adala ang naunag apang panunutok. Ay, okay lang. Ay, sika man pa'y ti makaam mo dito'y. Bantayan pa'y laang ti koleksyon. Tainak pa'y man iti CR. Sige, mapankan. Siya akong ti makaam mo dito'y. Pimanawan ti gayim ko. Mayat ti timing. Ikagarak nga itinag ti nakaikargaan ti kwarta. Intun kuhan, pidutek. Ilamong ko iti sapatos ko ti daduma. Tapno saan ang maala iti CCTV ni sir. Maysa, dua, talo. 3,000 magayam. Dakkel matenday ito No kastoy nga inal daw, ay, makaurno nga adagos. Tigna, nangalamit iti dakot ha? Ay nawaw, adda ka magayam man Mayra. Nagpartakkan nagdigos. Sa anak pa'y anak kadigos. Tapilamot nga min, ije banyo. Kat ano sam ti makipila
Di mo pa'y mo't sinumbatan ti saludsod ko. Nangalami ti kwarta bilbilangem. Kat kwartak alangan mo't akwartam. Di ko nam kanyak, naibusan ti paket manim. Saan tayo pa'y mo't na nagsweldo? Awanan ti ado asaludsod. Ikang ka iti 500 tapno di mo mat ko na. Anya? Anya ti imbagadakin ka aya. Tibilin ti may sa katrabawan ta. Kat mapanta dito ayan ni sir. Di na imbaga no, apay? Ay nawaw, apay kas na madanagan ka. Ni, agkalkaling itan ka pa yan. Ni sarlaang matday jay. Saan Anya ko matipagdanagak ngay. Anda kayo man kaya man. Sumarang kayo Pinaayabanda kami kanumot, sir. Apay ka di. Itan ko ti sweldo yo iti dua lawas. Ay, kunaklakit din no amunan. Na ito iti paraken ka, Mayra. Agyaman ako na, sir. Na ito man ti paraken ka, Digna. Agyaman naklaunay, sir. Ala, saysayatan nyo ti trabaho yo. Tapno dakkel tumanan ti sales tayo. When, sir? Pagsarita taman pa Mayra. Maipapanitian niya, sir. Sigurado kayo kadi. Ala ito lang ti sales yo ita alawas. When, sir? Nay, apay ay. Kahit itid ko lang ti sweldo hindi napalabas alawas. Ngam dakkel matan ti bimaban ti sales tayo. Ay, diyak ka mo, sir. Amangan met, nukup-kupitan na kon. Ay, nawaw. Saan na, sir? Sa anak mo't ngagtaktakaw? Diyan ka duwam ngay. Diyak ka mo, sir. Diyak pa'y nakita, kinupitan na kayo. Sigurado ka kadi iti magbagam? I-review ti CCTV. Okay lang, sir. Uray i-review yo ti CCTV. Awan pagdanagak. Tawan mo ti basol ko, sir. Anya ti imbaga ni Busken ka, Mayra. Mas daaw nga, Rod. Apay ka no, aday jay laang ti koleksyon ta. Anya? Ti ko na pa'y itay kat i-review na ka no ti CCTV. Ay nawaw, imbaga na day ta. Wen, no siya, naturudak mo't anang ibaga awen. Siyempre, confident da tao. Tawan mo't ti aramid ko adakes. Confident ko na Kat, sumot laang Anya pa'y tidad do mga imbaga ni sir. Dadya lang mo't. Asino ti butbut ngun na. Ar-aramidok mo't anasaya at ti trabahok ditoy. Ay, nawaw. No kasta nga rod. Nasken a pumanaw ako iti dayto a lugar. Sakbay ama amuan ni sir ti kalukwak. Oy, digna. Napaulay magkamot. Ay, kwa. Adala ang tinalagip ko. Ay, nawaw. Anya to orasan digna. Agreeing ka ditan tama nga no makaungot ni sir no maladaw ta. Sapay agalas 4 ni ti malam. Tibilin na kat alas 5 nga adata ijay. Sa anak pa'y asumurak ita. Ne, apay ngay? Ay, maditirik nak, Mayra. Kaslaag sakitak matan. Ala, santa mo't natugduan iti kalman. Diyak nga rod amo. Naurnungsan ang bandog. Si kapay laang man di makaamo nga agpalawag kini sir. Ala, kahit anya nga iti bagak. Ibagam ama sakitak. Sumrekak tulat tano maimbaga na. Sa dinutayan ni Miss Kupitan, Miss Kupitan? Sino day jay, sir? ti balasa nga kadwama. Ala, saan nakupitan ti apelyedo ni Digna, Sir James? Kupitan ko na. Kakinupit naman ti daduma selsyo. Anya? Tunggalawan ka kat iranan na ti agibulsa. Tingkunan na siguro kat saan na makita iti CCTV. Malas na lang, tatalo ti CCTV iti counter. Di na may lamang ti kalukan na. Ay, kwa, sir. Ay, awan amok dita, Ken, sana sumrek ni Digna ita, sir. Tamad madika no tirik nana. Aniya. No, kaya't yung makasarita ti gayam ko. Mapan kailangan iti pag-abangan minton bigat. Mapan kayo iti agsapa, sir. Nanang! Nanang! Mabitlay!
Digna, anak ko. Ay, wala nang. Nagawid ak, ta si maduta ko nga agtrabaho. Anya? Naimbaglangan ata ada tinagbiyahe oray rabi eh. Iunay kan. Mabalin mo ngayon ton bigat nga gawid ka. Agbibiyahe ka ka amo marabihay. Wanaw. Ada kalukwan ngay naramid mo jay. Isuwa na lagip mo tinagawid, ha? Awan, ninanang mo't. Pastor kanak man kiti. Naglamot di tirwar. Ay nawaw. Apay anang biyahe na taatao kahit rabiin bakit. Tay tangarod ka, lakay. Amangan mat no ada kalukwan ngay naramid na ijay. Sapay la kumaatawan. Sapay awan kontakta iti gayem na. Ikararag talata nga awan ti inaramid na adakay. Kabayatan ti pa nagtrabaho na ijay. Kita tilangan na kasla adda pagdandanagan na. Ay. Kasaritam tulangan inton agsapa lakay. Adda lang maamwak daakas na itadig na kanya. Agkalma ka lang lakay. Mga nagkaromantian na yung dita. Ay nawaw. Awan mo tindag iti gamit ni Digna dito'y pag-abangan mi, sir. Nukasta, pimanaw tingay mo. Huwin, sir. Nalaing na niya babaya. Intarayan nakit din ti kalukwan na. Wala, pasensya kayun, sir. May salang tinugaryo. Saan ka di? Huwin, sir. Nukasta nga ron. Isurong kanyak ti palayda. Sigurado ang nagawid na dyan. Sigurado kayo kadi, sir? Wan, sa anak ngagsardeng aging asumbatan na ti baso na. Katno di mo kayat ti may raman iti kalukwan ti gayem mo. Tulungan nak. Isurom ti ayan na. Dito'y lagayam ti ayan mo, Digna. Kapitan? Sir? Mayra? Di ko nam siguro kat may tarayam ti basol mo. Diyak kaya ti maibalod, sir. Masyan kayo kumakanyak. Pasensyakan. Ngam awan kaasik iti tao akas tati galad na. Inutak abayadan ti kinupit ko akwartayo, sir. Awanin maramidam tayo di manda ka. Isungaro na kadwag ni Kapitan. Agasam na ita. 25 mon ngam kastapay lang tararamidam. Di ka lamaos yan kanag itidadakal mo. Pasensya kan, friend. Traidor ka? Diyak kaya ti mairaman, Digna. Inaramid ko lang no anya ti maiparbeng. Kasano no maibaludak, Saan nga min anasaya at tikas diyang inaramid mo, friend? Naimbaglaangan, tada CCTV. No awan, ay amangan no nairamraman akon. Di ka nagpakpakita kanyak. Kagura ka, Mayra. Nanang, tatang, diyak kaya ti maibalod. Daita tigapuna ano apaya kanayon na ka bagbagaan. Di mi kaya ta may sagmak kaaling na. Ang anya tinaramid mo. Pamilya tayaw, timbabain mawanakaw. Anyan tulagan, ti panunutan ti sa balitao. Ay nawaw, napatagpaylaan kada kayo ti ibaga ti sabali a tao. Di kagsaw iti kasta. Kanayon ka bagbagaan inay. Natangken ti ulam. Inaramid mo lata ti kay-kayat mo. Ay apaw, balasang kan anak ko. Iti kasta edad mo, kaambong kumamutang ti hustaw kansan. Tatang, nanang. Numasa, Paul, amabalod ka, tapno agnakam ka. Ano sam, adakaw? Di ka kabaila na bagbagaan. Tauray da kami adadakil mo ka di mo ipangpangag. Ita, ay ka lintugan natin mang korektar iti kamalay nga ramit mo. Ay nawaw! Di ka agbalin anatangken. Ipangag mo dagiti dadakkel mo. Dati pa magbagada ti mangiturongken ka itinasaya at amasakbayam. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasla ada nakitak a shoulder bag mo, Manang Irene. Adamot ipag, apay aya. Mabalin a mabulod day jay, Manang. Ah? Di ka madanagan, alwadak makikday. Ada nga minti atin darak a birthday, kat awan ti bag nga aramata. Shoulder bag ti kayat ko tap no maibagay iti bestida nga isuot ko. Aya? Ay, sige. Sumrag ka atag, pili ka. Adati dua a shoulder bag ka. Anya ako lay ti kayat mo, aya. Tanang hisitlatan, Manang. Sige. Isublim tumot la adagos, wan. Regalo ngamin ni Manong mo day ta kanyak, edi saan kami pa'y nagkalaysa. Kaya't naasawan day ta, kaya't napatigunay kanyak day ta abag. Wun, di ka kadi madanagan. Isublik taw. Ay nawaw. Agrubwata ko, Nanang. Agsapan ton nga agawidak. Maturugak iti balay ti gayem ko. Narigat nga mintilugan dito yung lugar tayo no kasta arabiin. Aguray ka man, Gemma. Apay ka di, Nanang. Ti shoulder bag mo ni ipag mo nga rin dayta. Ay nawaw. Kaisumo ngamin, Nanang. Nagpakada ka kaday kun ni ipag mo. Wun, Nanang. Pudno ka di ti ibagbagam. Ni Nanang Mut. Uray damagan yun ni Manang Irene Nagpakadaakan ko naan niya. Pinagpili nakpay nga ron. Sigurado lang. Tano sa anak nga agbidot. Dayta, jay bag nga inregalo ni Manong mo kenkwana. Amo mo siguro ti kunada a sentimental palyaw. Ay nawaw. Di kay madanagan ta isublik tumalaang, Nanang. Pudno ka di ti imbaga ni Gemma kanyak, ay rin anak ko. Anya ti imbaga na, Nanang? Nakitak nga main nga inusar na ti shoulder bag mo. Nagpakada ka di mo laingkin ka. Ay, Nanang. Nagpakadamot piman. Ay, okay nga raw. Kung nalaki din no basta inala na lang iti silidyaw. Sa bali nga mindaya a babae ka inumamingsan. Awan pagdanagan nyo, ta nagpakadamot kanyak, Nanang. Siyak pa ya mismo atin ang yawat ken ko, ana. Okay nga raw. Namigat ka ka din. San pa'y nga rod, Nanang? Agtugaw ka nga ruday. Tagidan ta mamigat. Manang Irene. Apay ka di. Adati nakita a high heels mo idi napalabas ngal daw, Manang. Apay ti high heels ko. Mabalin a mabulod day jay, Manang. Adda nga minti concert nga atin darak, kat napagsasaritaan mi nga agagayam, a high heels ti isuot mi. Agpulod manan, kat di na pa'y mat insubli ti shoulder bag ko, binulod na. Do alawasan nga usaran na di jay abag. Manang, napaulimak kamot. Ay ko anya high heels, ti dakdakamatem ading ko. Tay ngay color brown, Manang. Dayjay ka di? Buludak pay laang mon. Di ka madanagan, tay sublik tumo laang kang ka. Saan kumatkit di atagi kwaan?
Ay, ay ke alwadam nga rod ading ko. Saan ko pa'y ngamin nga inus-usar day jay high heels ko kay. Oh, nakasagana ka din ba kay? Agrobot ako man. Mga no, pila man rin pa-check up. Ay, oo na kay. Nakasagana akon. Ay nawaw. Apa yung tatibag mo? Ayan nga, tinregalo kabagkan ka. Binulod ni ading mo. Anya? Agraman nga rod ti brown high heels ginatang taidi. Binulod na mutlaeng. Ne, apa yung nga, ngayon pabulod mo? Kaano pa ya binulod na? Jay bag, idi pa'y napalabas bulan. Tay high heels, dua alawas samot din. Apa ajak makit-kita nga usaran na. Kaano inaldaw nga usaran na ti bagla kay. No di mo lang makitkita masaapa ka mo tarumrumwar. Inton kwan, malumton ti panagawid mo. Sa apay awan ni Gemma dita silid na. Tadamanan na panan na. Ay, anusak pa'y laang daytoy abagla kay. Kasaritam tumot laangan ni ading mo inton malam. Mapainak ngamin amang damag ken kwa na no kwa. No, kaano nga isubli na dagi jay. Amangan ko nak no guraan nak to. Gemma! Nakalukat tiri daw, Manong. Iduron mo laang. Apay ka, day. Ala kung ti shoulder bag kan high heels binulod mo kan manang mo. Ah? Ay, isuday ta adda iti karton, Manong. Na apay nga ya, kastoy mo titsura na. Anyat kayat mo asawan, Manong. Isuday ta ti gamit ni Manang abinulod ko. Kasladaan mo ti shoulder bag. Ti high heels katap-tapok kan adda pa yan gasgas na. Saan pa'y ngamin analabaan dagita, Manong? Ay nawaw, awan mo ti kunam nga ilabam tapno presentable nga isublim kan manang mo. Duwala ang ti shoulder bag na, kat dahito ti paborito na. Ilabanan ton, Manong. Kas makita mo't, busy ak. Allah, naperdi mo't gaya man dayto ya shoulder bag ko na kay. Kasladaan nga rudan. Na, kita ang pa'y ti sipor na oh. Ay nawaw, apay nga ya kasta. Uy nga rod, sapay paboritok mo't dayto ya shoulder bag. Diyak nadlaw day ta itay ah. To'y high heels ko. Ala, nagasgasan mo ton. Diyak pa'y nausar dayto ya high heels ko lakay. Mabit man lang, takasaritak ni Gemma. Ay, ko lakay, saanan. Bayamon, amangan no daytan tupay kit di ti diyo pag kinaawatan ngagkapsat. Bayam, tay pariper kuntula ang ti zipper na. Madiktikan pa'y ti apa lakay. No kasta nga ron, di mo pabuludan ti kabsat ko tapno agnakam. Ang mga ninton madamdama kat iso ti mang perdi iti amin na gamit mo, bakit? Na, anya ti raramidom dito'y silid ko, Jema, anak ko. Akit-kitak iti bestida yung nanang. Ay nawaw, anwam ti bestida Pang beach ko kuma. Anyat ko na, agbits kayo manayin. Well, nanang. Ngam ni, awan mo ti makitak a bestida yung apang beach. Puro pang bakit mo ti bestida iti kabinet yung. Anya pang bakit mo asasawom dita? Kasano mo namin nanang, puro old-fashioned mo ti bestida yung. Saan amabalin apang rampa iti beach? Nuan niya ti adda, kaiso ti man anusan, kasjay. Ay nawaw, saan amabalin ananang? Agbuludak laangan kan ipag-ayren. Sigurado nga ada ti beach dress na amabalin apang rampa. Anya ti gagaram, Gemma? Pabuludan nakman iti beach dress mo, manang. Ha? Nakita nga ada ti beach dress iti kabinet mo kal. Ay, kwa, pasensya kan ang, saan kon nga ipabulod da jay kan ka? Ay nawaw, apay ngay? Amangan ko nak no, maperdi laeng. Unay kan manang, nakaimimot ka mo? Kita jay high heels binulod mo. Adumot ng tigasgas na. Taybag nga inregalo ni manong mo kanyak. Naperdi ti zipper na. Al-alwadak dagiti gamit ko ading ko. Tadyak kayat nga adda maperdi. Ay nawaw, para beach dress laang iimot mo pay?
Kukwam lang ta beach dress mo. Di ta ka man langan, imot. Ay nawaw, inayadang mamot apan nagnam si ka, Jima. Marurudak launay iti day tatao nanang. Na, asinaw. Day tang ayrin di nakit din kayat apabuludan. Nakaimimot mo. Amok kwarta mo laang ni Manong tiinggatang na kadagita agamit na. Una, tadamag ka pinirdem, dagiti binulod mo kan kwada, iday. Asino mat tinakadamagan nyo nanang? Ni Manong mawari kay tinangibaga kanya. Nagululi mo kaklaang. Tano kasarita ka amaw, nga agungot kantaw. Sigurado asinubraan daman ng ti istoryada kada kayo. Amok kayat dakla ang apadaksan day tang ayren. No apay payla ang ngamin pinagnaadyo dito'y balay. Mabalin ka day akasarita ka, Irene. Saan ka di abisay? Saan mo't kit dinanang? Apay ka di? Sigurado pinagsasawan na ka ni Gemma itay di mo inted ti bulbuludin na. Wen nga rod nanang. Nasakit tinakam na, di saan ko nga inpabulod ti bistidak ken kwa na. Ay, pasensya ka ni ti ipagmaw. Siya ka ti dumaw daw at iti dispensar. Awan ti basol yun nanang. No adaman ti rumbeng adumawat iti pamakawan, ay ni ipagjema Saan kat ada kayo nanang? Agtugaw kayo pa'y tatang. Hindi yung mutimbagbaga nga, agbisita kayo gayam. Imayak ta kayat ka kumusta ay. Kumusta mo tanti kasasaad mo diti balay ti katugangam? Ay, kotang, nasaya at latamot. Nay, kasla saan ka sigurado? Itatang met. Nasaya atak ditoy. Ngamin nasingput unay ti katugangak. Ti ipagmungay. Ni Gemma ka di, tatang? Nasaya at kami mutlat ta. Nasaya at mo't nga raw no kasta. Ay, ada ka mo gayam, abalayan waway. Ay, ewan na balayan. Imbayak lang ta, bumisita ak mamay. Ayaw na, mayat day ta, balayan. Tapno makapag-exercise ka mo, iti bagbagay. Ay, pagkapim ni tatang mau, ay rin na nakaw. Dapat mo nababati cake, ijeref. Irwar mau, tapno maramanan naman. Arak ti kahit ko balaya. Ay, let's do it! Nabalayan kanya kay. Nang, rumuwarak pa'y man. Sarino, ti papanam. Inakman sa rungkaran ni tatang ko. Imay mo dito, hindi na palabas ngal daw. Wan, nabitinak mo't nga min nanang. Kurang ti oras mi naging inistorya. Ay, sabagay ang dardaras mo nga may nga gaway. Maya nga agpaisaw no mapan mo bisita ay. Ay, mga lakay ti prutas, tapno dati isang po mo jay. Saan nanang? Ay, saan? Mga lakay di. Uwan no saan? Agtugaw ka pa. Taurayom ti isupot ka. Wait. Ado mo ti prutas nagatang kita. Saan tayo mula nga kabailan nga ibusan? Dito, jibistida kayat ko abuludan. Naimbaglaangan ta saan nga inkandado day nga ayarin ti kwarto dakin ni Manong. Ay, nawaw. Kuna lagi, dahil no si Mang Pagdan ni Manang mo ngay right. Sika mo gayam ti ada dito silida ka Manong mau. Adala ang ti inalak nanang. Na, misublim day tabis tida. Buludak nga rod nanang ay nawaw. Apay, nagpakada ka kaday, ha? No agpakadaak, di damot la ipabulod. Wala, tadi mo amaw nga alwadan dagiti gamit na abulbuludam, Jima. Isublik tumat la adagos nanang. Danag yun aya. Ay. Di ka man nagararamit, sika, Jima. Isublim day ta bestida kunak maday.
Ay saan mabalin ananang? Dinak malapdan iti kayat ko. Di ta kayon. Irikap yun taon tiri daw ti silid da. Tang, prutas para kada kayo. Ay, nawaw. Ay, ang yaman ako na ay rin na nakaw. Nakaumay-kamay. Kaya't ko laang ti makiinistorya amot kada kayo. Diyak kami na ibaga amin na kaya't kung ibaga kada kayo, idi may kayo, ijay balay da katugangak. Ha? Anyat kaya't maasaway na nakaw. Ay, kinapudno na, nasaya at ti katugangak kanyak tang. Ti ipagkulaang ti saan. Saan kami ngamin nga agkinaawatan iti ipag ko? Anyat ti makagapaw. Managbulod tumot dayjay nga ipag ko. Ngam di namot ammo nga alwadan. Idi saan ko apinabuludan, nasakit tinakam na kanyak tang. Aging kaita, saan kami pa'y nga okay? Ay, di mo stressan ti bagi manakaw. Saan mo't ngamin na mabali na buludan na amin na gamit mo? Dumteng tulat ta ti aldaw. Makaamiris daw ti ipak mo. Anyat sapsapulang bakit? Diyak mo tun makita tay beach dress ko amaysa dito'y lakay. Ay nawaw. Kaya't masawan, mapukpukaw ti may sa abistida. Kastang harud lakay. Rimwarak ngamin itay. Kat, saan ko nga inkandado ti silidta? Ang mga mat no simrek da di adyema dito silenta kat innala na. Diyak amo alakay. Intun sumaruno, ikandadom ti silenta bakit tapno sana kumpormi ti sumsumrek. Salud-sudak tuman kaninanang. Sigurado nga addaam muna da jay. Ay, uwan man lakay. Nanang, nakita yung kadino asino ti simrek iti silid mi nga agasawa? Ha? Ay, kwa. Ricky, anak ka. Mapukpukaw nga min ti may sa beach dress ti manugang yung. Ni Jima, tinangala, anak ka. Ah, Nakita ka mismo, ti panangala na. kung naktumay. Nakmanamaw iti dayjay kabsat mau. Talaga na irwam nga bulbulod. Pagsagana day jay inton agawid. Talaga pagsasawak. Wain, tapno agnakam di kabsat mau. Sana may parbang ti kasjay nga raramidin na. Asino tinang ibagakin ka nga alam ti bestida ni manang mo, ha? Gemma? Binulod ko laang matmanong. Ay nawaw, saan na akayat ngay pabulog day jay? Apay ngay nalampay lang. Isublik mo't laang. Urayan niyo ta ilabak pa nga umuna. Bastos kalauray mo. Bastos, kasano ko ma? Una, ta basta sumsumrek kalaptan iti silid mi. Agal-ala kalaptan iti gamit ni manang mo ijay. Imut-mut nga minta asawam. Di na amo ti agpabulod. Una, ta di mo amo nga alwadan ng iti bulbuludam. Nalipatam ka din ti high heels kan shoulder bag ni manang mo abinulod mo. Amin na bulbuludam kat maperde. Asino mo ti mayat nga agpabulod, lukas talang ti agbulbulod. Isublikon ti bestida manang Irene. Amang ano adamot yung dadaul na. Awan pulos, tainan nadak ti binulod ko. Ading ko, kasta kumaakanayon no adda ti buludem. Alwadam ken isublim adagos. Wen manang, pasensya kan ano basta nangala aklatan iti kabinet yu. Ay, day tapay ti maysa ajak kayat. Kamalik dayjay manang. Sorry di ka agdanag, tasaanan maulit manang. Alala, siguradum laeng. Ta sa anak mo't nga imot. Agpabulod akmet no amok asaan nga abusado ti agbulbulod. Saan kumot nga ipabayad dagiti pinirdim adim ko. Nga maagbalin ko mga adal day taken ka, No adda binulod mo, alwadam. Ken isublim adagos tapno maliklikan ati riri. Wen manang, promise. Saan kun nga ulitan tikas iti naramid ko. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbulod, ngam di mo kumamat kanayunan. Kang runaan iti amin, no adda binulod mo, anadam. Iti kasta kat presentablen tumatlaang nga isublim. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.